gran encuentro de acción de gracias. Ñukanchik comunidad man 48 años del Evangelio Chayamuskamanta. Iglesia Evangélica Achikpacha, Amolá Poloquis, Parroquia Cacha, Cantón Riobamba, Ecuador. Kai ficha Conapi, 4, 5, 6 de julio, Kai 2025 ataque. Invitado Kai Cachamanta Iglesia Conata, Cachahuaxi, Cachatún San Francisco, Bucaraquinchi, Cachaobraje, Cachaposelí, Cachapanadero, Lima Pamba, Quera Cuatro Esquinas, Cruzada Hualiquis, Rayo Loma, Chihuiquis, Cochaloma, Moro Gallo, Verde Pamba, Machangara, Chilpalá y Yaruquies. Tukui Kai Villa Ocupitia Iglesia Conata Pisconvedanchigmi, Ponín, Flores, Listo, Santiago de Quito, Tukui Chay Yaxta Conata Pisconvidacun. Convidanchik autoridades Cona, Ficaipac, Junta Parroquial, Ñukanchik Iglesias Unidas de Cacha, Consejo Pastoral, Composiech, Copaique, Tucuy Ñukanchik Kai Comunidad Manta, autoridades Conatapis convidantes. Kai Suma Tandanaquipica, Dios Paximita Yachana, Suma Concierto, Dios Paximita Yachachicunaca, Pastor Pedro Valdel, Evangelista, Samay, Imbabora Yactamanta, Chenayati Consejo Pastoral de Cachamanta, Somachta y Achachikungat. Chay sumak tandanakuiman Shamonaka, Quitomanta, Villamanta, Shamuspaka, Cooperativa, Rey Cacha Tajapispa, Amolaka, Salomaman, Apa y Nikpika, Chayachimungazami. Guayaquil, Yactamanta, Shamuspapis, Cooperativa, 2 de agosto Tajapispa, Chay Yactaman, Apa y Nikpika, Chayachimungazami. Kai sumak tandanakuipika, Orquesta Los Andes, La Voz de Wilcarema, Callarimanta Tocoringakamami, Compañía Kunga. Chinaspaka, Chay sumak Rikunakonata, Rikuspa Compañía Pangicha.